19 Maart 2003 land ek, Nico van Wyk en Piet Nieuwenhuizen in Griekeland op Athene se nuwe internasionale lughawe. Ons was op pad na Moskou, maar moes vanweë die vlugtye 'n nag in Athene oorbly. Die hoë berge rondom Athene was nog vol sneeu en het duidelik getoon dat die winter nog nie heeltemal verby is nie. 'n waarheid wat eers later met 'n groot skok tot ons sou deurdring. Die tydjie wat ons in Griekeland tot ons beskikking gehad het ons deeglik benut om die historiese gebied in Athene te verken. Ons het met kronkelende paadjies tot bo teen die Akropolis uitgestap, vanwaar ons 'n pragtige uitsig gehad het oor ou Athene, sowel as verskeie amfitheaters wat het ongeveer 500 voor Christus dateer. Die theater van Dionysus kon meer as 17.000 toeskouers akkommodeer. Die Parthenon, wat uit die 5de eeu voor Christus dateer, is gebou ter ere van die godin Athene. Die gehalte van die bouwerk is ongekend in ons moderne tyd, en wat dit nog meer merkwaardig maak, is dat al hierdie marmer met die hand gevorm is. Aan die bokant van die Parthenon is suile, waarop verskillende oorloë uitgebeeld is. Die 50 pilare wat rondom die tempel opgerig is elkeen perfek met 'n hamer en bytel gevorm, en elke blok wat gebruik is om die tempel mee te bou, pas 100% teenoor die aangrensende stene, met skaarse haarbreedte opening tussenin. Daar was selfs 'n plek waar ons kon sien hoe die teëls van die oorspronklike tempel gemaak is. Die enigste een wat nie die bouwerk bewonder het nie, is Piet. Hy het met ontsteltenis gekyk hoe die onkruid besig is om oral rondom die tempel te groei, en nadat hy die onkruid geïdentifiseer het hy begin planne beraam om met 'n volgende geleentheid onkruiddoders saam te neem, om die gemors mee uit te rooi. Ons laaste besoek was aan die Areopagus, ook bekend as Marsheuwel, waarvan ons lees in Handelinge 17, dat Paulus daar die geleerdes toegespreek het met die woorde: "Manne, Atheners, ek het waargeneem dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is." Sommige van die Griekse raadslede het daardie dag tot bekering gekom, en ons het sommer daar gaan sit en vir die Here dankie gesê vir die manier waarop hy vir Paulus daar in Athene gebruik het. 'n paar uur later het ons per vliegtuig vertrek na Moskou, en dit was nie lank nie, of ons het 'n gebedsketting op die vliegtuig begin. Die Grieke se 'n aardige gewoonte om heeldag met gebedskettingkies te speel, 'n gewoonte wat eintlik die plek kom inneem het van 'n intieme verhouding met Jesus Christus, was dalk nie so onvanpas op hierdie vliegtuig nie. Teen die tyd wat ons bereken het dat ons moes land, is ons ingelig dat Sheremetyevo lughawe gesluit is vir verkeer vanweë 'n geweldige sneeustorm. Die vliegtuig het al rondom Moskou gesirkel met die hoop dat die storm vir 'n rukkie effens sou verlig sodat ons kan gaan land. Toe die aankondiging kom dat ons gaan land, het ons ook maar gebid en vertrou dat die Russiese satellietlandingsstelsel ordentlik werk, want die sig was byna 0. Uit die klank van die engines was dit duidelik dat hierdie nie maar net nog 'n standaard landing was nie. Is dan op die regte plek? Ja. Ja. Nadat die vliegtuig veilig op die aanloopbaan neergestryk het die passasiers spontaan begin hande klap om die loods geluk te wens met 'n perfekte landing. Ek het nogal gewonder wat sou gebeur het as ek daar in die lug vir die hoofsaaklik Griekse passasiers die eerste EE3 vraag sou gevra het: "As jy vandag te sterwe kom, is jy daarvan seker dat jy beslis hemel toe sal gaan?" Ek kon ook daar naam as evangelis gemaak het. Die nou reeds bekende Sheremetyevo lughawe
het heelwat anders gelyk as wat ek dit nog ooit gesien het. Alles was bedek in 'n sprookieskombers van sneeu, maar met die tekens van 'n geweldige sneeustorm daar buite, het ons ook besef dat ons klompie Suid-Afrikaners hoegenaamd nie voorbereid is vir wat ons in hierdie land sou tref nie. Maar nou ja, soos die een kinderliedjie sê, voorwaarts kinders van die Here, en omdraai sal ons nie. Daar was net een rigting wat ons kan gaan, en dit was in die sneeu in, voorbereid of nie. Van die lughawe is ons met 'n marshrutka, iets soortgelyk aan ons bekende minibus taksies, na die metrostasie, van waar ons toe met die ondergrondse trein gery het, tot by die plek waar ons moes oorklim na die trolleybus, om na Marie en Louis Jordan se woonstel te gaan, waar ons soos altyd hartlik ontvang is, en waar ons kon oorslaap voordat ons die volgende dag per trein na Samara sou vertrek. Terwyl ons vir die bus gewag het, het die volle impak van die koue stadig begin deurdring tot ons. En die feit dat ons nie gereed was vir die koue nie, het nog sterker deurgedring tot ons. As daar sulke sneeu in Suid-Afrika geval het, is die gebied onmiddellik as rampgebied verklaar. In Rusland is dit 'n doodnormale winter. Teenoor die geboue het die sneeu byna 'n meter diep gelê, en as mense hier vergeet waar jou motor geparkeer is, sal dit ernstige probleme tot gevolg hê. Verder sien mens gereeld mense langs die pad wat hulle motor se ruitte moet skoonskraap voordat hulle kan ry. Teen die tyd wat ons by Parkpleis opgedaag het, het ons met verlange uitgesien om weer binnenshuis te wees. Die sekuriteit in hierdie kompleks is baie hoog. Ek het probeer om die indrukwekkende ontvangslokaal af te neem, maar binne 2 sekondes het 'n sekuriteitswag 'n stokkie daarvoor gesteek. Die volgende oggend wou ek en Nico gou vir Piet neem om die Rooiplein te sien. Behalwe dat dit nie meer 'n Rooiplein was nie, maar eerder 'n Witplein. Die buitetemperatuur was 'n koelerige -10°C, maar met 'n wind van meer as 40 km/h wat gewaai het dit die aanvoelbare temperatuur verlaag tot onder -30°. Ek het naderhand skoonsnaaks begin praat en toe met 'n skok besef dat my wange besig was om te ys. Die Kremlin langs die Rooiplein kon nie ons belangstelling vir veel langer as 'n minuut hou nie. En toe het ons gehaas na die Zoom, 'n luukse winkelsentrum op die Rooiplein, in 'n poging om uit die koue weg te kom. Gelukkig was ons haastig om weer terug te kom by die woonstel, sodat ons bagasie kon kry en op die trein kon kom wat ons na Samara sou neem. 'n paar uur later was ek, Piet en Nico in die platskar, gereed vir die 17 uur lange rit na Samara.
Uitgeput na die lang reis, het ons uiteindelik die geleentheid gehad om in Erika en Marinda se woonstel te ontspan en gereed te maak vir die volgende dag. Ons sou werk, want ek en Nico moes beide in verskillende gemeentes spreek, maar ons sou ook die Sondagmiddag ontspan. Maar op daardie stadium was ons nog salig onbewus van die heerlike verrassing wat op ons gewag het. Hierdie Saterdagmiddag se lekker agteroor sit in die woonstel se sitkamer was nogal noodsaaklik om uit te rus van die reis, om nie eens te praat van die gestoei met swaar tasse om van punt A na punt B te kom nie. Om in Samara te kom, moes ons eers 9 ure lank vanaf Johannesburg oor die Afrika-kontinent tot in Athene vlieg, waar ons 'n nag moes oorslaap. Vandaar was dit 'n verdere 4 ure per vliegtuig tot in Moskou, of Moskwa, soos die Russe dit noem, en toe was dit weer 17 ure per trein tot in Samara. Die volgende oggend het ek, Piet, Erika en Marinda die koue getrotseer om na een van die kerke toe te gaan waar ek die diens sou lei. Altyd is die lofsang in hierdie gemeente se belewenis. Die Russe is lief vir musiek. Baie van hulle is geseën met wonderlike musiektalent. En as mens nog boonop kan saamsing, al is dit in Engels, dan maak dit alles net nog soveel beter. Een van die mans het toe eers vir ons 'n gedeelte uit die Bybel gelees. Кротости, подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями, пред Богом, все животворящим, пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом. Shall we just ask God to help us that we will understand His word? Давайте попросим сейчас Господа, чтобы Он помог нам понять. Давайте помолимся. Our Father in heaven, Дорогой наш Небесный Отец, we acknowledge You as our Lord, мы признаем Тебя как своего Господа. and we know that we can do nothing without You. И мы знаем, что мы не можем ничего без Тебя. And we pray that as we read from Your Bible today, И мы молимся, Господь, о том, что когда мы будем молиться по Библии сегодня, that we will hear Your voice, делиться по Библии, чтобы мы слышали Твой голос. Hierna was dit my beurt. Ek is spesifiek genooi om lesings by die Bybelinstituut aan te bied oor die eskatologie, dalk beter bekend as die lering rondom die einddinge. En daarom het ek die oggend gepreek uit Openbaring 5 en 6, waar ons lees dat God op die troon sit met die boekrol in sy hand wat met 7 seels verseël is. Мы видим кого-то, кто со свитком там находится. and this scroll was sealed with 7 seals. И на этом свитке есть 7 печатей, запечатаны 7 печатями. And then God said, where is someone who can open this scroll for us? И Бог говорит, где тот, кто может открыть нам эти печати? Is there anyone who is worthy to break open the seals of this scroll? Есть кто-то, кто достоин, чтобы вскрыть этот свиток, чтобы снять печати? But there was no one. Но не было никого.
And then God said, but there is one who can open it. Тогда Бог говорит, но есть один, который может это сделать. And I wonder if you can tell me what is the name of that one person who can open the seal. Вы можете сами мне сказать, кто этот, который может это сделать? Jesus Christ. Jesus is the only one worthy to Да, open the seals. Иисус Христос, единственный достойный, который может открыть эти печати. Ek is ook gevra om die nagmaal te bedien, maar ek het amper my naam weggegooi toe ek die klipharde brood byna nie gebreek kon kry nie. Вспоминая о Его смерти. When Jesus took this bread, Когда Иисус взял этот хлеб, he said, this is my body for you. Он сказал, это есть тело мое, Do it in remembrance of me. делайте это в мое воспоминание. Подумайте. As surely as you are holding this bread in your hand, Точно так же, абсолютно точно так же, как вы держите этот and you are хлеб в tasting своих this устах, bread in your mouth, и как вы ощущаете его вкус в своем рту, as surely Jesus died for your sin. абсолютно так же точно Иисус умер за каждого из вас. Jesus also gave us the wine, Иисус также дал нам вино, and he said that when we drink the wine, и Он говорит, что когда мы пьем вино, it is a sign of the new covenant that he has made with us. это есть символ Нового Завета. And whenever we drink from it, И всегда, когда мы пьем из этой чаши, we must do it in remembrance of him. мы делаем это тоже в воспоминании. Продолжение любви, продолжение веры, продолжение надежды, продолжение служения. И я очень рада, что у нас все больше и больше молодежи. Na die diens is een van die jong mense geluk gewens met haar 21ste verjaarsdag, waarna 'n klompie mense vir haar gebid het. Hierna moes ons haastig vertrek om by die Bybelinstituut te kom, waar Nico sou preek. Buite die instituut het ons ou bekende gesigte raak geloop en het ons mekaar weer met blydskap gegroet. Относитесь с достойным уважением и относитесь к ним с уважением, потому что они... Pastoor Anatolie het eers met die gemeente 'n gesprek gehad voordat Nico gepreek het. Baie van die gemeentelede sou ons ook van die volgende dag in ons klas hê toe ek en Nico by die Bybelinstituut begin lesings aanbied het. И еще такая мне просьба, что каждый из нас должен наблюдать сам за собой, чтобы не быть притчей во языцах. Будь ты лидер, будь ты служитель, будь ты пастор. Будь достойным примером подражания. Soos altyd word daar eers hartlik saamgesing. Hierdie lied se woorde sê: Alles kom van hom en alles is vir hom geskep. Al die eer aan hom vir ewig en altyd.
он сегодня с букетом цветов не зря здесь, потому что он решил жениться. И как вы думаете, кто его... Byna soos in die tradisie van die ou Israeliete, word almal se geluk in die midde van die gemeente gevier. Hierdie jong paartjie het tydens die erediens verloof geraak, tot groot opgewondenheid van almal wat teenwoordig was. Daarna het Nico gepreek oor Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Yes, yes. You know, somebody said, Вы знаете, один человек сказал, in a pharmacy, в аптеке there's a lot of dangerous stuff, есть много опасных препаратов, even poison. даже ядовитых. If you go into the pharmacist Если прийти в аптеку and you don't know what to do, и не знаешь, какие лекарства как and использовать, you start taking things there и ты начнешь просто брать, что попало, and drink them, и все это глотать, it could kill you. то это может тебя убить. Isn't it true? Разве не так? But what is the task of the pharmacist? Но какова задача фармацевта? He takes dangerous things, Он берет вот эти опасные все Dangerous of their own. химикаты, они каждый сам по себе опасен. he mixes it, Он смешивает их, put it together, он их соединяет вместе and he makes medicine. и делает лекарства, That's good for you. которые полезны для вас. God Бог is the big pharmacist. – это великий фармацевт. Sometimes he can take bad. Ek is daardie oggend diep aangeraak deur 'n dogtertjie wat breinskade opgedoen het omdat haar ma alkoholist is. Dit is ongelukkig die hartseer verhaal van baie kinders in Rusland. Это как называется? Кого? En nou was ons gereed vir ons verrassing. Ten spyte van die snerpende koue, het een van die gemeentelede ons uitgenooi om 'n tradisionele Russiese banja te besoek. Die ritueel begin deur eers te stort. Vir baie van die Russe is dit al plek waar hulle ooit stort. En dan gaan mense in die sonne in, waar ons ook op tradisionele Russiese wyse met berkhout takkies geslaan is wat in kookwater geweek word, as deel van 'n masseringsproses. Met temperature wat binne die sonne tot so hoog as 98 grade Celsius gaan, is dit nie verbasend dat Piet baie bekommerd begin lyk het nie. Volgende begin. Ja. We gaan nou in komsaans. As jy dit nie meer kan uithou in die sonde nie, dan spring jy in 'n koue swembad in, wat dan later weer opgevolg word met 'n besoek aan die sonne. Привет из русской бани. The greatest from Russian banya, sauna. У нас жарче. Die volgende oggend is ons al skaatsend deur die sneeu na die garage waar Erik kan Marinda se Lada geparkeer is. Ons het gou geleer dat jy klein trekkies moet gee op die gladde ys as jy nie onverwags met moeder aarde wil kennis maak nie. Met groot opgewondenheid het ons uitgesien na die eerste dag se lesings by die Bybelinstituut. Nico het die eerste sessie hanteer waarin hy gepraat het oor die Bybelse fundering vir evangelisasie. That's important thing. И вот это важная вещь, It's not me encouraging you, что не только я ободряю вас, it's you encouraging но me. и вы ободряете меня. How many of you have the gift of evangelism? И я сегодня хочу у вас тоже спросить то же самое. У кого из вас есть дар евангелизации? How many? Поднимите, кто из вас чувствует, что у вас есть дар евангелизации? 1, 2, 3, 3, 4. 4. Oh, let me ask it another way. А давайте я задам этот вопрос по-другому. Whom of you are worried about lost people? Кого и в ком из вас? Sometimes we think, Иногда мы думаем, and God is a perfect example of в that, Израиле у нас прекрасный пример этого. she can talk to anybody.
что она может с кем угодно заговорить. And I've seen it. И я видела, как она это делает. Actually, I envy Gale. Я просто завидую Гале. Because I'm more of an introvert. Потому что я больше интроверт, то есть весь внутрь такой. It's difficult to come up to a stranger and talk to him for me, you know. Трудно, для меня трудно, потому что весь наружу человек. Well, you don't have the gift if you can stand on the street corner and preach. Или если вы стоите можете встать на углу улицы и проповедовать, то не это тоже дар. You have the gift. У вас есть дар. When the desire is in your heart. Тогда, когда желание живет в вашем сердце. To share the gospel with others. Нести евангельскую весть другим людям. Terwyl Nico met sy lesings besig was, het ek die geleentheid gebruik om vir Andrei Miklin, die koördineerder van die Rusland Hub wat in Samara geleë is, te ontmoet en te luister na sy visie vir die kerk in Samara. Ek kon op my beurt weer uit my byna 20 jaar se ondervinding in Swaziland idees met hom deel wat vir die kerk in Rusland tot voordeel kan wees. Да. И апрел. Да, программа. Dinsdagoggend het ek saam met Piet na een van die gemeente se selgroepe gegaan. Die sneeu het plek hoër as die heining gelê. Gelukkig het die wind nie gewaai nie en die temperatuur was 'n gemaklike -7°C. Die byeenkoms is in 'n gemeentelid se houthuis gehou en alhoewel daar nie tekens van groot rykdom is nie, kry mens tog die gevoel dat hulle meer welaf is as baie van die ander Russe met wie ons al te doen gehad het. Al hierdie huise het dubbelvensters en sentrale verhitting, sodat mens binne die huis met gemak in 'n kortmouhemp kan leef. Wat vir ons vreemd was, is dat daar net een wasbak in die huis is waar jy jou skottelgoed kan was en direk daarna jou tande kan borsel. Ты видишь там снег? Ну пусть, давай. Вот. Ручкой Покрути. крути, ручкой. О, Вот, отпускай, а теперь да. сюда. Не, отпускай. Процесс там интересный. Стоп, хоп, поднимай. Все, давай, вверх, поднимай. Water vir die huis word verkry uit 'n put. Die voordeel wat mense hier het, is dat jy jou yskaswater sommer direk uit die grond uit kan kry. Cold, да? That's cold. Ставь сюда. Холодная вода, да? Попробуй пальчиком. Холодная. Пальчиком вот так. Touch with a finger. Спасибо, что пришли. Thank you very much you come to my place. Ons het vooraf vir die huiseienaar se ma gaan bid. Haar man het die vorige jaar in die hartjie van die winter gesterf en in 'n poging om hom te help, het sy geval. Die verhittingsstelsel van hulle huis was afgeskakel en die vensters was oop en daar het sy vir 8 dae lank in die bittere koue gelê voordat haar seun opgedaag het en haar kon help. Vanweë haar blootstelling aan die koue het sy permanente skade aan haar onderlyf opgedoen. Genesing lê nie in ons eie mag nie, maar dit was tog goed om vir haar te kan bid. И чтобы она шла вместе с тобой, чтобы она наслаждалась этим хождением с тобой, Господь. Чтобы она предвкушала каждый день, в котором она будет находиться с тобой, пребывать с тобой. Спасибо, Иисус. Спасибо за то, что мы можем прийти к Тебе сегодня. И мы просили об этом всем во имя Иисуса Христа. Аминь. Тебе за все. Die byeenkoms is in die huis se eetkamer gehou om voor die hand liggende redes. Want die Russe is soos ons Afrikaners. Enige byeenkoms is rede vir 'n feesmaal. Maar voordat ons by die kos sou uitkom, het ons eers weer saam gesing. Непостижимый судьбы Господа, Ему за все слава, Ему за все слава, Тебе за все слава. And the other focus point. Hierna het Piet sekere gedeeltes uit die Bybel met hulle gedeel. Soos altyd word bykans elke woord neergeskryf. Tanya het vir Piet getolk. Sy het in Julie 2003 na Suid-Afrika gekom om vir 2 jaar lank teologiese studies aan die Africa School of Missions naby Witrifuur te doen. Better to give than to receive. Павел сказал в Деяниях 20,
в 34-м, 35-м. Не голос. Because I didn't have the musical hearing and I didn't have the really good voice. И то, что я не хожу в церковь, это меня еще больше. Nadat ons geëet het, het ek en Piet mekaar afgewissel om vir elke lid van die groep persoonlik te bid. Nie een is oorgeslaan nie. Die gebedsversoeke is noukeurig neergeskryf en terwyl ons vir hulle gebid het, is ons gebede ook neergeskryf. As ons maar so 'n ywer vir die Here gehad het. 5 ure later het ons mekaar gegroet en teruggekeer na die woonstel. Он высказал то, что я не могла, можно сказать, когда прославление идет, и я доверяюсь Духу Святому, то что-то говорю, Слава всемогущий Бог, что ты здесь. Он здесь, он здесь, он здесь. Очень встречи он с тобой, он здесь. Очень встречи он с тобой, чтобы дать душе покой. Двери сердца для Иисуса и открой, очень встречи он с тобой, чтобы дать душе покой. Die aand is ek en Piet na 'n ander woonstel genooi, waar ons nog 'n selbyeenkoms bygewoon het. Die struktuur daarvan het baie ooreengestem met die oggendse byeenkoms, met lofsang, die slag begelei met 'n trekklavier, en verder dan geleentheid vir Piet en myself om sekere skrifwaarhede met die groep te deel. Например, с нами, то это проще. You can invite them over for tea Можем пригласить людей на чай. with 2 or 3 of the cell group people. И где будет, на чай, где будут присутствовать еще не вся домашняя группа, а может быть 2-3 домашней группы. Just talk about ordinary things. And И просто поговорить о простых самых вещах. if the Holy Spirit leads you to share some of your experiences with God, you share. И если Бог поведет вас Духом Святым поделиться о каких-то своих переживаниях в Боге, то вы, конечно, поделитесь. And one must not push it. Die uitnodiging wat ek gekry het na die Bybelinstituut het spesifiek verband gehou met die versoek dat ek lesings sou kom aanbied oor die eskatologie, die leer rondom die eindtyd. Dit was vir my 'n geweldige uitdaging om 'n redelik ingewikkelde leerstelling op so 'n manier aan te bied dat hierdie mense wat nie 'n agtergrond van Christendom het, so soveel van ons nie, dit steeds kan begryp en waarlik daardeur vertroos kan word. Peter, did I hear correctly, Peter? Peter. Judas and Peter, those are 2 of the disciples that we know of that they love grew cold. Это вот Иуда и Петр, те 2 ученика, которых мы знаем, что любовь их охладела. It says in Matthew 24, verse 42, В Матфея 24:42 говорится, that we must always be on our guard. что мы всегда должны быть настороже, бодрствовать. Later on, when Jesus is in the Garden of Gethsemane, И позже Иисус в Гефсиманском саду, he calls the disciples and says, you must be on your guard. Он зовет учеников и говорит им: бодрствуйте, чувствуйте по отношению к смерти. There are 1 or 2 places in the Old Testament, Есть одно или 2 места, especially in the book of Daniel, особенно в книге, which was one of the last books of the Old Testament, это одна из последних книг, where you find something of a hope for life after death. где ты находишь что-то о надежде на жизнь после смерти. But for the most in the Old Testament, Но в основном в Ветхом when people think Завете, of death, когда люди думали о смерти, they say death is the end of то everything. они говорили, что смерть это конец всего. Now, compare that to what Paul says. И вот сравните это с тем, что говорит Павел. How does Paul feel about it? Что Павел принесло туда? Когда не был Иисус распят. The resurrection of? Это благодаря воскрешению кого? The resurrection of Jesus and then the resurrection of? Затем воскрешению кого? Of us. So he says, it's one thing that is happening. И он говорит, что это одно Jesus was событие. resurrected from the dead. Иисус воскрес из We will be resurrected from the dead. И мы будем воскрешены из Therefore, we мертвых. do not have to be afraid of death anymore. И поэтому нам нет нужды больше бояться In смерти. fact, we find places where Paul says, I'm looking forward to die. И даже есть такие места в Библии, где мы читаем, Павел говорит: я предвкушаю, я жду своей Because смерти. when I die, I will be with Потому что Jesus. когда я умру, то я буду с Иисусом.
New Testament, hy sê Jesus has conquered death. В Новом Завете они говорят. Vir my was die wonderlikste van hierdie geleentheid, benewens die feit dat ek kon sien dat hulle werklik die beginsel snap wat ek probeer oordraai, dat daar so 'n angstigheid by hulle is om niks te mis nie. Ek het met skaamte teruggedink aan my eie studentejare en myself verwens dat ek nie met 'n soortgelyke ywer my studies aangepak het. Elke oggend voordat die lesings begin, is daar eers 'n geleentheid vir sang en gebed. Daar is 'n spesiale vertrek by die Bybelinstituut wat hiervoor afgesonder word. Elkeen wat daar wil ingaan, moet eers hulle skoene uittrek. Nie omdat die vertrek so heilig is nie, maar wel om die mat te beskerm. Erika en Marinda hou elkeen 'n paar pantoffels aan vir die gebedskamer. En ek het nogal aan Prophet se asems gedink toe ek hulle dophou. Al die asems, al die wasems loof hom. Likewane, bobbejane, olifante, al die leeu's, al die spreeus en gesante. En daarby sou ons seker kon voeg. En al die hondjie pantoffels ook. Die laaste middag in Samara is ons gou af na die Wolga rivier, waar ons bewys het dat ons oor die vermoë beskik om op water te loop. Die dominees en Piet speel Petrus. Op die Wolga. Nou loop, dat ons kan sien of julle kan loop, of kan julle net staan? Dans. Langs die oewers van die Wolga is 'n banja, waar die mense nie gaan afkoel in 'n koue swembad nie, maar wel in 'n gat wat hierdie ys tot in die rivier gemaak is. Om dit nog erger te maak, het ons gesien dat sommige mense eers vir 'n ruk kaalvoet in die sneeu staan, om sogenaamd een te word met die natuur, voordat hulle in die water inklim. Soos Obelix sou sê, these Russians are crazy. Op pad terug het die twee groot manne goue demonstrasie van naaste liefde uitgebeeld. Die laaste aand in Samara is afgesluit met 'n kort diens by dieselfde gemeente waar ek die vorige Sondag gepreek het. Piet het 'n getuienis gelewer en verder het ons gesing, onder andere die pragtige Shine Jesus Shine. Die volgende oggend het ek my laaste lesings aangebied. Plegtig verklaar dat elke student die kursus met lof geslaag het en nadat ons geposeer het vir 'n groepsfoto, het ons vir mekaar afskeid geneem, onder andere deurdat die Russiese studente met oorgawe een van hulle tradisionele geestelike liedere gesing het. Говори все, привет! Привет!
Terug in Moskou het ons net 'n paar uur tot ons beskikking gehad om gou na die Moskou rivier te gaan kyk en om in die bekende Arbatstraat af te stap, met sy verskeidenheid van stalletjies en aardige straatkunstenaars. Daar het ek ook 'n onder onsie gehad met 'n vrou wat baie kwaad was, omdat ek haar kind wou afneem. Чухонском краю Балтийских ворот. Daarna is ons lughawe toe geneem, waar ons gewag het op die vertrek van ons vliegtuig. Ons sou weer terugkeer na Athene, waar ons op 'n daglange ekskursie na 'n paar van die Griekse eilande sou gaan. En dan sou ons weer die lang tog terug aanpak na Suid-Afrika. Maandagoggend is ons met 'n bus opgetel wat ons na die hawe vervoer het, waar ons in 'n feestelike atmosfeer op die Georges verwelkom is. Met hierdie boot sou ons 3 van die Griekse eilande besoek. Terwyl ons tussen sommige van die kleiner eilandjies deurgevaar het, het die personeel op die boot die gaste vermaak met tradisionele Griekse musiek en demonstrasies van 'n tradisionele Griekse dans. Die eerste eiland waarby ons aangegaan het is Poros. Van Poros is ons verder na Hydra. Daar het ons die helderblou water waarvoor die Middellandse See so bekend is, eerstens beleef. Alhoewel die eiland idyllies mooi is dit nie altyd 'n vreugde om hier te bly nie, omdat daar geen voertuie op die eiland is nie en alles dus met muile vervoer moet word. Verder, ten spyte van die eiland se naam wat water beteken, is hier geen vars water op die eiland nie en moet alle water per boot aangery word. Op hierdie eiland het ons egter ook die pad na die hemel ontdek. Laastens was ons by die eiland Aegina, waar ons kort voor ons vertrek na die gelui van die kerkklokke geluister het.
Teen laatmiddag moes ons omdraai om terug te keer na die vasteland. Ons sou ook redelik gou moes maak om weer by die lughawe te kom vir die vlug terug na Suid-Afrika later die aand. Met ons aankoms in Athene se hawe het ons 'n mooi uitsig gekry op een van die nuwe stadions wat tans in aanbou is, met die oog op 2004 se Olimpiese spele in Athene. Toe ons uiteindelik na die vlug van 9 ure die bekende kontoure van Johannesburg gewaar, was daar groot dankbaarheid in ons harte. Elkeen van ons was maar besig met sy eie gedagtes, maar een ding het ons geweet. As die Here ons volgende jaar weer kan gebruik, dan is ons gereed om te gaan. Om deur die Here gebruik te kan word is 'n voorreg wat nooit in mense woorde uitgedruk kan word nie. In ons eie harte was daar net een groot gevoel van dankbaarheid, dat die Here kans sien om sy doel in Rusland ook deur ons te bereik. Aan hom kom toe al die eer. Ladies and gentlemen, for your personal safety, please remain seated until we have reached the parking position and the simple sign is off. While leaving, please make sure that no personal belongings are left behind. We say goodbye to you now. Thank you for flying with Airways, and we look forward to coming to you again on our flight. Have a nice day.